ibihe byiza kuri uyu mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi cy'amakuru agezweho ku itariki ya 30 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Uyu munsi ndi muri studio, ntabwo ari munsi y'igiti cy'ipera. Njyewe ndi Meke Kayiranga. Nanjye Rudahunga Desire. Rudahunga Desire, umeze sawa? Ameze neza, nta kibazo rwose. Ibintu ni imberenge cyangwa ibintu n'uburyohe? N'uburyohe Rubavu uraharyoshye. Kigali no kuzayisubiramo baraje. Iyo teri murayizi. Yego. Ati umuntu azasubirayo baraje. Niko abantu bavuga atazasubira baraje, ntazigera ava mu mujyi. Ya Rudahu, dukure muri studio nye ntibyoroshye hanze, ntago umuriro wagiye, ubu twiyiranje kugira ngo abantu babone amakuru. Nta kindi kituzanye rero n'amakuru, ariko mbere byose turakira abakunzi ba Bwiza TV aho bari hirya no hino mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, umujyi wa Kigali, mumeze mute? Twongere twakira abantu bari muri Sud Kivu na Nord Kivu, bari muri Rubero, bari muri Masisi, Warikare, Rucuro, abari mu bice bitandukanye, ndavuga umujyi wa Goma, Nyiragongo. Abakunzi ba Bwiza TV bari muri ibyo bice, bari muri Kalehe, abari muri Kabare, abari muri Buvira, Fizi ndetse na Shabunda. Mwese mumeze mute? Abari Bujumbura, mu Gitega, mu Kirundo, mu Kanyoshya, mu Kayanza, mu Kobye, inshuti zacu, abanywanyi b'Abarundi, turabakunda santima. Abari rero mu Burayi, abarimo Alphonse, Eric Mudani Marike, abarimo Desire, abarimo Marigoreti, abari muri New York nka Imabirisi ndetse na Emil King, mwese turabakunda santima. Ndetse na Boni Boni Mutsindashyaka, aho uri hose turagukunda santima. Inosa uri mu Birigi, Inosa uri muri Amerika, Houston, ndetse na Damien nkaka muri Canada. Abantu bari muri Canada nka Rose, Jackie, mwese mumeze mute? Bari muri Japan, Mugabo, John, Sweden, mumeze mute? Nka Patrick, abari muri Norvège, ubwo ni Gilbert, abari muri Kenya, Valence, ndetse na Felix Manzi, abari mu Rwanda, Karangwayire Epiphany, abari Generation Suzana Generation, barimo Samu, mumeze mute? Barimo Kamanzi, Kayiranga, barimo Gakuba, turabakunda santima. Patriot mukome gaye nguko. Uyu munsi tuzanywe n'amakuru avugwa mu bice bitandukanye, aho tugiye kureba ngo Abarundi bimeze bite. Ikizi cyo nuko muri Sud Kivu ibintu bikomeje guhinduka. Haravuga amakuru yuko Wazalendo FRDC bari kwirunda muri Kozbieka, bashaka Bukavu na Kavumu, Kubi na Bwiza. Hanyuma tugiye kureba amakuru avuga ko Tshisekedi yatanze itegeko ryavuye ku mugaba w'ingabo w'ikirenga, ariwe Tshisekedi arijyana muri FARDC. Tugiye kureba Abarundi ngo bamwe bari barafashwe na Mbetura, barimo baragenda bambuka banyura mu Rwanda bigira iwabo mu Burundi. Ngaye nguko ibyo bintu bitatu nibyo tuyoganira. Udahunga, ndakwakiriye. Murakoze cyane. Ikindi nuko mbona abantu benshi barimo hari utuntu twishe. Abantu benshi baravuga ati Mbetura uko byenda kose, yaba iri muri diplomasi yaba itazirimo, Uvira irakenewe. Nirengagiza Uvira izakubitwa. Uko barakubwira bati barimo barayishuka, bati ibiganiro, bati ceasefire, Abarundi bati twebwe ntituzabarasa, ariko bakayibwira turebe kuri experience wagize, wakuye mu mujyi wa Goma muri 2013 nabi, uhungira muri Uganda. Abandi bati ubanza urebe uko South Africa yakubwiye ko nutanga Colonel Van, ndetse n'abandi bose bafashwe amatekwa batazakurasa, ariko nyamara mwararwanye. So ngaye nguko Rudahunga, twagiye. Tshisekedi ngo yatanze itegeko ryo kutarasa M23. Ibi bintu bimeze biti? Yatanze itegeko, niyo makuru rwose arimo arasakara. Bwa no bishavuga ko iryo tegeko banarinyujije kuri Masunzu, General Masunzu, nk'umuntu ukuriye ino division irimo ibi bice byose byabereyemo intambara, nawe atanga itegeko. Ariko ikibazo kigihari, ubwo yarihaye FRDC ndetse na Wazalendo bose, no kuvuga ngo iriya coalition yose. Ariko ikibazo kigihari, Wazalendo ari amakuru arimo aravuga ko arimo kuvuga ngo yaragambanye.
ngo ubwo ngo ari kugambana na bene wabo ngo n'iki ngo ntabwo babyumva uburyo bo ni ukuvuga ngo wazarendo barashaka kurwana. wazarendo bo ntibakozwe ibintu byo kuvuga ngo bo ntibakozwe ibintu byo kuvuga ngo seserefe. bo baravuga bati mwebwe turarwanira udongo ya baba, mukibeshya mukajya muri Sizifaya ahubwo turabarasa. ko baravuga bati twebwe mwaratuzanye muduhaye ikiraka kugira ngo twirukane M23, none uyu munyamurenge yaje arimo aratubwira ibiki? Muri make ntago bari kumva ko ari Tshisekedi watanze bo bari kumva ko ari umunyamurenge watanze itegeko. Wabumvishe ngo ari kugambana na bene wabo. Yego. Biravugwa rero ko Tshisekedi yatanze itegeko ryo kutangira mu birindiro byose, ibirindiro bya M23 ahantu biri hose, nta muzarendo nta mu FARDC uri mu rugamba wese wemerewe kurasa. Aha rero ukibaza ati se byagenze bite? No gushaka kugaragara ko bari muri Sizifaya, nuko batsinzwe, ni iki kindi bashaka gishobora gutuma bavuga bati turagomba gukora Sizifaya Rudahunga? Muri urabona ko babanje gushimaho muri iyi minsi 10 bari babahaye, ahubwo aho kugira ngo bigize inyuma M23, ubona yuko M23 bwa rutundi duce yagiye yegera imbere ifata. Bashobora rero kuvuga bati uko tukomeza gucokoza M23 n'iki, kandi mu nama twari turimo ejo bundi AFC M23 yatangaje yuko ngo ibintu byose bibaye, uburyo Kongo ibacokoje, uburyo yisha amasezerano, bahita batanga raporo direct Doha. Yego. Ushobora gusanga ari izo raporo nawe wamenya umuhuza arimo arababwira ati dore nimwe muri ica amasezerano, ibyo kuvuga ngo muri FRDC ngo bara niza wazarendo ngo ntabwo bari Doha, ngo bagomba kwica amasezerano kandi babakorera ariko hari simwe. Bikaba wenda byaba ari nko kujijisha kugira ngo bereke AFC M23 ko bahagaritse intambara, ko ibitero bihagaze, ariko inyuma harimo ikindi kintu utamenya. Kuko akenshi twagiye tubona yuko bakuze gukoresha wazarendo nk'ikintu nk'indi turufu yo kuvuga ngo leta twebwe ntituzigaragaze cyane ko turi muri no ntambara, ahubwo dukoresha uno mutwe wa mirise kugira ngo babashe kugira ngo zizajye zikora sabotage. Kandi urabona ko muri rambaziza mushinga bari bavuze ko sabotage nazo zitemewe. Ubwo rero ashobora kuba harimo nuza pressure iri kuva ku bahuza, aho babwira bati urundi ruhande ko rwahagaritse intambara, mwebwe bimeze bite? Ati kubera iki mutari guhagarika intambara, mwebwe murimo murarwana. Ariko uko bigenda bundi mu biganiro bashobora guhagarika intambara ahubwo bitegura intambara. Urebye neza bashobora ko ari kuvuga ati nyamara twebwe bazarendo bati ntidushobora guhagarika intambara, ariko nanone hari amakuru avuga ko M23 ngiravugaho gushaka gufata Pinga. Ibi byo bimaze n'igihe kinini rwose bivugwa ko urebye neza uburyo yanyuze za Gatoyi, iburyo yagiye yanakikiye ikagenda, ntago ari gusa twebwe tukurikirana hafi bino bintu ubona ko atari shyashya. Bakubwira ko inyeshyamba za AFC M23 ziravugwaho kongera imbaraga mu mujyi wa Kateku muri grupama ya Ikobo, teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru Burasirazuba bwa Kongo, aho bikekwa ko yabirimo kwitegura kugaba igitero mu mujyi wa Pinga. Amakuru agera kuri iki kinyamakuru avuga ko ngo umusada w'ingabo n'ibikoresho bivuye Bleusa byatangiye kugera muri aka gace kuva kuri uyu wa kabiri ushize tariki ya 29 Nyakanga. Nuvuga ngo ibikoresho byatangiye kuza ejo Rudahunga. Bakakubwira ko barwanyi ba M23 ngo bafashe ibirindo ahantu h'ingenzi muri kare gace kugeza ubu, ariko ngo biragoye kumenya imigambi y'izi nyeshyamba za M23. Cyakora ngo bamwe mu bakurikiranira hafi barakeka ko haba hari gutegurwa igitero ku mujyi wa Pinga. Ande makuru kandi akavuga ko undi musada ngo wavaga ngo kuri wa kabiri wavaga mu cyerekezo cya Rusamambu na Bukumbirwa ngo kubw'intego imwe yo gutera Pinga. Abayobozi ngo mu nzego zibanze bakaba bahamagarira inzego zibishinzwe gushimangira ingamba z'umutekano mu gace gakikije Pinga mu rwego rwo guhagarika kwegera imbere ku nyeshyamba za M23. Nyamara M23 yatangiye kwegera umujyi nko mu byumweru bibishize, hari nawe wegererwa rwose isa nk'ibahagarara hejuru, abandi bajya kuyiterika bakubita, so nuko rero bimeze Rudaho. Urumva ko baranakubwira ko
tukiri aho ngaho Mm. ubu ngubu baravuga ko muri Bunyakiri harimo abasirikare benshi ba FARDC iri kugenda itunda ibazana mu rwego rwo kugira ngo yigarure uyu Kavumu ndetse Kavumu na Bukavu. Mm. barakubwira ko Bukavu iri muri danje, Mm. iri muri danje. So, iyo ni FARDC bavuga ko nibura hari abavuga ko imaze kugeza brigade ebyiri muri Bunyakiri, ariko hari n'abavuga ko ari brigade imwe. Mm. bavuga ko hari abasirikare barenga 1,800 ba FARDC bamaze kugeramo. ubwo mu buryo byose hashobora kuba harimo brigade ya FARDC, hakazamo na Wazalendo, kuko hari Wazalendo nyinshi na FDL benshi cyane. Mm. So ibi byose rero bikaba bigaragaza uburyo aba bantu baba biteguye kujya gute kwanzika urugamba rudaho. Mm. Ubona impande zose ziriteguye. Bukavu ubona ko kuva mbere bakomeje gusa nk'abashimaho bahereye muri za site Kivu biranga, ariko ubona ko M23 iri gukoresha imibare iri ku rwego rwo hejuru kugira ngo yo itagaragara ko ariyo nyirabayazana wo kwica CCRF basinye. Yo iri kurwana mu buryo bwa defensive, kuko n'ejo bundi mu nama barabivuze, bavuze bo ko ibyo basinye kugeza na n'ubu babyubahirije, batazarengana metero n'imwe, sibyo ko twabonye muri abice bya Masisi bagenda bafata utundi duce. Ariko imijyi urebye iri ikomakomeye bari gukora imibare iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo batagaragara ko byabaturukaho. Ariko nk'igihe bari baje kubatera bashaka kwinjira muri Bukavu cyangwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho niho dushobora kubona ibintu bibirinduka. Noneho M23 igahita iva mu masezerano. N'abasirikare benshi cyane bari muri uyu bari kuza muri kiriya gice gufasha abasirikare 1,800. ntabwo abasirikare boroshye, abasirikare benshi. byaba bivuze ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi M23 ifite akazi katoroshye, kuko uvuze abasirikare brigade imwe cyangwa brigade ebyiri, aho banyuze ubwaho haba hari umurindi rudaho. Ariko nabo bivuga ko bari bateguye ingabo zigera ku 7,000 bohereje muri biriya bice byose by'amajyepfo. 7 ni ibyavuzwe, ariko se tuzi ibindi byateranyiwe ningiwe ahandi. ushobora gusanga bavuga training ya Cyanzu, hari iri kubera mu mujyi wa Goma, hari iri kubera muri Sidi Kivu. Urumva mu mayeri ya gisirikare buri wese agira uko ategura ingabo. Bose bariteguye. Rega buriya bijya bibaho mu gihe cy'ibiganiro muri negociation, aho usanga impande zombi ziritegura kuko ziba zivuga ziti igihe habayeho rupture bikanga, amasezerano burya bapanze karite ebyiri, kwemera cyangwa se bikanga. Ubwo iyo byanze nyine ubwo bahita bajya mu mitsi, uwumvisha imitsi akagaruka ku meza, niko bigenda. Wanigaguye. Ibyo byarabaye n'igihe FPR bohora igihugu, aho ubwicanyi bwari butangiye, jenoside itaratangira neza. Mbere yaho FPR itigaba igitero simusiga cyo kigiye kugera mu Rongi. Yego. Sibwo se bahise bajya Arusha, icyo gihe barasinya. Nyamara bari bamaze kujya Arusha inshuro nyinshi. Bari bamaze kujya Arusha inshuro nyinshi. Byarimana avanga ibi ni ibipapuro. So iri tegeko rero rivugwa kuba itegeko itegeko rivugwa kuba ryatanzwe na Kisekedi. Kuri wowe mu mboni zawe, ngewe ndabona ko ari itegeko ririmo amayeri menshi cyane. Ishobora kuba ari umutego kuri M23, ishobora no kuba koko mu by'ukuri ari ryo Kisekedi ahagaritse intambara, sibyo? Ishobora kuba ku ruhande rumwe, kuko ayo maraporo nko nari mbivuze abagera duha buri kanya, kandi buri inyuma nubwo baba bari mu biganiro cyangwa se batarasubira idoha, umuhuza byanze bikunze abakurikirana ibi bintu. Ubwo Kisekedi ashobora gutanga iryo tegeko kugira ngo atakomeza kugaragara nabi nk'umuntu wica ibyo amaze gusinya, ariko arimo arategura ibindi bitero simusiga. Ashobora kuba avuga ati nyamara jyewe giye kuba mbahaye uburyo bwo gutegura cyangwa se kugaragaza idoha. Yes. Kugaragaza ko ntari mu mirwano, nta kibazo na kimwe gihari. Hanyuma ndi gutegura drone, ndi kuzana abacanshuro kugira ngo ubundi dukubitagure M23 tuyihashye. Akaba yabananiza idoha gatoya, babyanga basi. Kuko ejo bundi ejo Abdallah nawe maravuga ati babantu 700 barimo kwaka, ushobora kujya konokana Kinshasa iravuze iti okay, muri negociation abantu banyu turababaha,
nta kibazo ariko muremera kuduha Bukavu, icyo kikaba imbogamizi. yego Bakwanga ubwo bakajya mu mirishyo rero bakavuga mu mitsi bakavuga batoke ubwo mu byanze noneho tugiye kwigarura ku ngufu. kandi narebye neza rega buriya M23 ishobora no kubareka. Hari ibyo tugomba kumenya mu bantu bari muri revolution, muri no revolution M23 bagomba kumva ko wayigiyemo wese cyangwa se ubirimo wese ashobora kuba igitambo cya revolution cyane. binashoboka ko M23 ishobora no kubareka bari 700. ni urugero ishobora kunanizwa ikabona ibyo Kongo Kinshasa isaba biri mu mutego, yes, ikabareka, yamara kubareka ibyo kuba bacaho cyangwa bacurwa ku kingufu ntacyo byaba bivuze. Icy'ingenzi ni uko abantu bagira gute barecinga kuri koze, kandi ntekereza ko umuntu wese wagiyemo cyangwa waforowinze koze yabo azi ko harimo ingaruka zaba ziteguye, harimo ingaruka rwose ziba zirimo. Aha rero ashobora kuvuga ati ntabwo mbaha, nabo bavuga ati none reka tugukubite, tuzababohora ku kingufu, tuzabakuramo ku ngufu turebe, cyangwa se bakavuga ati nta kundi nibihangane kuko nta nubwo abantu bapfira gushira. AFC M23 twagiye tubigaruka yakoze reri kurekura abantu bangana kuriya itabaha itasabye byibuzemo ingurane, cyane ko yari ifite n'abantu basa nkaho bakomeye. Burya kuba byonyine kuvuga ngo matekwa harimo n'abaofisiye, urase harimo n'abaofisiye generali abivuga bagiye Kinshasa, harimo n'abagenerali. Ubwo rero hari no yakoreye erere grave kuri baraba mercenaires, ntabwo ari kubarekura izo diri zose zitarangiye zitabaye clear. Sadeke kugira ngo bave hariya nawe yari kubanza kavuga ati mugende muvugane na mwene wanyu Kisekedi mwaje kumufasha, natwe abanza duha abantu. Yego ibyo byose nino bari kujyamo. Ariko niba rero barabemerera bagatanga abantu ubona ishanje hari, ubwo nyine nabo bitege gukomeza kudundaguzwa gutyo mu biganiro. Hanyuma andi makuru avugwa nayo kuba hari abasirikare ngo b'u Burundi baba banyuze mu Rwanda 200, manye mubare barimo kuvuga ngo 200. Niyo makuru acicikana. Ari gucicikana ko ngo Burundi bwa bwarakoze diru bukaza inyuma y'amarido bukavugana na M23. Ubwo hari ibintu bumvikanye byashoboka na turi butere metero turebe. Hanyuma ngo u Rwanda rukaba rwarabahaye inzira bakaba bakomeje guca mu Rwanda, ariko rwihishwa ngo ari nijoro. Ayo na makuru avugwa, bakaba baragiye Burundi mu kigo bita Kamuha. Icyo kigo cya Muha ni ikigo kizwi cyane nacyo bakunze guhagurukiramo, bajya guhagurukiramo, ni ikigo kiba mu Burundi. Rero ubwo byaba bitangaje M23 ubwo abarundi bayihaye nkaho ukika ko abarundi matekwa z'u Burundi dukurikije uko abarundi babaye mu ntambara, byavuze ko M23 isigaye yarishe ishusho n'abarundi. Rero muri politike muzi kuvuga ni ibintu ni meteo, ni ibintu bishoboka cyane. Ibi birajya gusa na histoire nasomye mu gitabo kimwe cya Jacques Morel, aho abafaransa bafatirwaga mu mujyi wa Butare mu gihe cya jenoside. Ingabo z'Ubufaransa zaje muri zone terikwaze bakazitwara ku murindi, hari harimo abaofisiye bo ku rwego rwo hejuru, ndetse umwe yari yanakomeretse cyane harimo n'umunyamakuru. Ariko Kederus ni minisiteri y'ububanyi n'amahanga, irabihisha. Ni ukuvuga ngo minisiteri ya perezidanse y'Ubufaransa icyo gihe yarabihishe, maze kubihisha bakora diru na Perezida Kagame. Icyo gihe yayoboraga umutwe wa FPR, ayobora ingabo RPA ku murindi, muzi ko rero hari headquarters. Icyo gihe uko byagenze rero barabarekuye, ariko bumvikana yuko batabereka abanyamakuru, banabihisha na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa. Mu kubisha minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa bangaga yuko bishobora gusohoka bigaturika mu binyamakuru ngo mwadufatiye abantu n'iki, ku buryo umuntu ayoboraga minisiteri y'ububanyi n'amahanga icyo gihe yari Alejipe. Nyuma yaho yarabimenye biramubabaza cyane. Ni ukuvuga ngo perezidansi yo yikoreye diru na FPR yohereje, icyo gihe yari yohereje Bernard Kouchner waje kuba minisitiri y'ububanyi n'amahanga, nyuma araza aradiringa. FPR avuga ati turabasubiza abantu banyu, nta munyamakuru uri bubimenye, nta n'uri bubici ryera,
na minisiteri y'anyubanye n'amahanga ntabwo iri bubimenye, ariko namwe murasohoka muri zone turikwazi. N'ibi rero amateka burya agenda yiganwa. M23 ishobora kubwira abarundi ati turabaha abantu banyu hano, nta muntu uri bubivuge, ariko muradusinyira yuko muva muri biriya bice musubira iwanyu. Abarundi babona bagashyira ku meza, bagatera imetero, bakavuga ati n'ubundi abantu ko tubireba bagiye gusinya byanze bikunze. Uwo bakubita igicupuri uwo ari we wese, nk'uko Sadek yigendeye kavuga iti ihaye urwaho ibiganiro by'amahoro, nanjye yo kugira ngo sebe nshobora gusohoka mvuga ni okay, abantu barasinye, barumvikanye, ati niyo mpamvu dusohotse. Bitabaye kwa kundi wenda bari kujya kubasohora ku ngufu bafata Uvira, bagasa nkaho donc basebye. Nanone M23 ikarebe kavuga iti nta mpamvu yo kujya kuniganira hariya n'abarundi n'iki, ahubwo biriya bice bazabiduha muri diru turimo turasabiduha yandi ya federalisme, kuko bavugaga ko ari intara bazajya bagenda bafatanya, ugafata nka Sud Kivu na Nord Kivu zikavamo leta imwe, bityo M23 tukayibona mu bice byose byarahepfo kandi itarigeze irwana. Kuko urebye neza abarundi nubwo bavuga ko bakomeye, nta bushobozi bafite bwo guhagarara imbere M23, kuko mu gihe gishize mu myaka intambara imaze kuva 2021 abarundi baje muri mu mpera za 2022, kuva baza abarundi barakubitwa, nta gace na kamwe bigeze bafata, nako bakwemeye M23, aba za Ngungu hose barakubiswe, barasunitswe mpaka babageza ku mupaka, barabashorera kugeza babagejeje Uvira. Niyo barimo bavuga ngo ntibazayifata, nyamara ahubwo noneho ikindi kiri izi ntambara ziri kuncanga. Hari amakuru avuga ko M23 ishobora kubigiye gufata Uvira mu gihe gitoya, izawufata ari game bakinye n'abarundi, katurebe niba bivugwa ko koko M23 yatanze matekwa z'abarundi. Byabivuze ko abarundi bagiye gusohoka muri Uvira ikabari imbere. Ese bazayisohokamo bote? Bazayisohoka nk'abantu batashye basubiye iwabo, bazasohoka bashorewe bari kuraswa, harimo bagiye kubitambo byo gucyurwa ku ngufu, bizagenda gute? Bo icyo gihe ndabisanisha nka kuri abafaransa basohotse muri zone turikwazi bari banze kugenda, ariko aho bakoranye deal na FPR ati turabasubiza abantu banyu, hanyuma namwe musohoke muri zone turikwazi. Nta n'igihe cyashize rwose bahise bagenda bisubirira Goma, baravuga ngo barangije misiyo. Bo bavuze ngo ntabwo batsinzwe, ngo barangije misiyo. Nabwo Goma kandi bararashwe, RP yarabarashe, ari igisasu cyaguye Goma ku kibuga cy'indege, ariko deal icyo gihe nta ingabo z'Ubufaransa cyahitanye, ariko bo misiyo yabo yararangiye kubera iyo deal yari imaze kuba. Binarakaza cyane na Regipe ati ni gute koko mu kujya gukora deal nk'izi ngizi igiye simbimenye kandi nyoboye minisiteri y'ububanyi n'amahanga. N'abarundi rero bashobora kuganira bakavuga bati twebwe tugiye gusohoka nk'ura Sadek yasohotse, bagasohoka rwose bavuga bati abantu bagiye mu biganiro, twebwe turigendeye. Ariko ubwo urumva ko wagumamo FRDC, urumva ikibazo kiba kigihari. M23 ubwo yinjiye muri Uvira arimo FRDC na Wazalendo, byanze bikunze barwana. Ubwo hahitaza kuri cya kintu tubona muri no minsi M23 iritwararika ku bijyanye n'imibare yo gukora offensive, ikajya gufata ibindi bice kandi yarasinyiye yuko ibibujijwe. Biravuga rero ko abarundi baba baranyuze mu Rwanda, ubwo bivuze ko diringa n'u Rwanda bakanyura mu Rwanda bakerekera iwabo mu Burundi, byaba ari n'amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ahubwo akaba ari wa mukino wa politike rubanda ibona ugenda mu kirere, abanyamakuru tukajyanwa mu kimodoka, tukajya tuvuga ibintu uko tubibona ko nibyo biba biri official, nyamara hirya y'amarido hari ibindi rudaho. Njye nemera ko burya inyuma y'amarido baraganira, kandi ibiganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda birakomeje, ntabwo byigeze bihagarara. Ndetse sinanjye njye nyine bivuze na ambasaderi Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, igihe asubiza perezida Ndayishimiye kuri ya magambo Ndayishimiye amaze iminsi avuga ngo yaza kwinjira Kigali anyuze Kirundo n'iki. Icyo gihe Nduhungirehe yaravuze ati twebwe rwose biradutangaje kubona ati turi kuganira kandi twemeranyijwe yuko
wenda imvugo zishobora kugarura umwuka mubi twaba tuzihagaritse ku mpande zombi. Ushobora gusanga rero rwose ibyo ni ibintu bisanzwe muri politike, abantu kuba baganira, kandi si n'ubwa mbere ingabo z'u Burundi zaba zinyuze aha. Uribuka na za zindi zo muri Tafoke igihe zikubitwa zari zaje muri aircraft, hari zaje muri aircraft n'izindi zari inyuma zitari muri nuza, ntabwo zigeze zitaha, hatashye zo muri aircraft nabwo nkeya cyane, izindi zagiye zinyura mu zindi nzira cyangwa se zikagumayo. Niko byagiye bigenda kuko nka Major Claude yabaga muri aircraft yari mu bice bya Masisi muri za Mweso, ntabwo yigeze ataha. Bakubwira ko kuva yagera muri Kongo aramaze nk'imyaka 2 kugeza afashwe matekwa muri Kaziba, ntabwo yari yarigeze ataha. Kigera baciye mu Rwanda numva n'abamotari arimo kubavugiraho ngo muhunze umuriro sha. Bari bakeya nta nubwo banagaragaye cyane. Abantu banyuze mu Rwanda bya nyabyo nzi kuko bose narabonye ndi hano ku mupaka n'Abanyakenya n'Abanyasudani. Ikindi urabona ko na Tanzania nayo bivuga ko yanyuze hano ku ibanga rikomeye mu ijoro. Izo ni dire ibihugu bikorana. Buriya diplomasi ni ikintu gikomeye kigari cyane. Muri rusange dushaka kubona u Rwanda n'u Burundi bakaba bameze gutyo, barimo tubigaragara ko barebana y'ingwe, nyamara ahubwo ibintu ari ishusho cyane rwose inyuma baganira. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri politike, nta muntu ibyo ntabwo bijya binangaza ko abantu bashobora kuba ubona hano inyuma ibintu bikaze n'iki. Kandi Meki urebye muri ino minsi nta nubwo Ndayishimiye yarutse kuvuga bya bigambo bitunga urutoki u Rwanda cyane, ubona ko yabihagaritse, yarabiretse. Rero bashobora kuvugana na M23 bakagira ibintu bumvikana, kandi buriya nabo bari kujya ku meza bakavuga bati bagatera imetero, ariko abantu ubundi ko bariduha, twebwe tukaba tuticaye mu kizuru cy'imodoka ya Doha, tukaba nta hantu turi, tuzajya he? Kisekedi mu banashima akajya atanadushima abantu twarashiriye hariya. Urumva ikindi na pressure igomba kubaho, kuko mu Burundi urebye ibibazo bihari bijyanye na crise politique na crise économique, na politique ubwayo ifite crise politique yawe imbere mu gihugu bivuye kuri economy, bishobora kuva kohereza abasirikare muri Kongo. Abarundi benshi ntago ubona ko baryohewe nabyo, abenshi babuze imiryango. Ariko reka babwire Rudahu, n'ubwo Burundi bwava muri intambara bukagenda, still ndacyamya ko ubutegetsi bw'u Burundi buzagenda. Urumva icyambere ari ibibazo by'ubukungu. Nahoze mbona n'uyu munsi abatwara amataxi ni ikibazo gikomeye, kuva ngo kuva Igitego ugera i Bujumbura inote ya 300 y'amarundi, ubwo nangahe hafi nk'ibihumbi nk'ijana. ubwo gabanya 4 y'amanyarwanda ni nk'ibihumbi nka 60 gutyo by'amanyarwanda, cyangwa se wenda 70 sinibuka. Ubundi mbere yarangahe? Mbere sinzi igiciro cyari gihari, ariko mva u Burundi kuva mu 2020 bafite ikibazo cya petroli ikomeye cyane. Numvaga ministre ubishinzwe arimo aravuga ngo wumva igisubizo gisekeje, ngo impamvu babuze petroli ngo nuko imodoka zabaye nyinshi. Umva nuko none se ntibabirebaga zinje mu gihugu batabireba? Ngo imodoka ngo zabaye nyinshi, ngo humva rero si impamvu kuba imodoka nazo nyinshi se nizishyura karibira zinjiye mu gihugu babireba. Icyo nicyo cyambi, icyo cyono abantu bakwiye kumenya. Ibyo ni ukudusiba kiwani. So rero ibihari nuko ikibazo cy'ubukungu ni imbere, kimwe ikibazo cya politiki rwose, haba mu ishyaka ryabo riri ku butegetsi no hanze yaryo. Hari abaturage b'impunzi b'Abarundi bari hanze. Hari ishyaka rya Gatorwasa ririmo abantu bakomeye bagihanganye nabo. Hari n'abadedu ubwabo batari kwemera ibyabaye, batumva uburyo bari abasirikare binjiye hariya, batumva uburyo igisirikare cyabo cyasebejwe kigakubitirwa muri Kongo, kandi buriya Burundi bwajyaga bugira igisirikare kihagararaho. Batumva n'impamvu bashobora kujya muri Kongo, batumva uburyo amategeko yagiye ahonyorwa. Ikindi kubaho Abarundi badagira ijambo, baranizwe, batashobora kugira uburenganzira, no kuba igihugu cyabo gikomeje gusubira mu buryo butandukanye muri secteur nyinshi zitandukanye. Ibi byose ubundi wenda Abarundi bashaka kubyihangana ibyo bibazo bya politike, ariko noneho kongera n'ibibazo by'ubukungu aba ari ikibazo gikomeye. Ushyiraho ikibazo cy'ibitoro iyo kizamutse bivuze ngo n'icyo kurya kirazamuka. Ibintu biva mu ntara bije mu mujyi byazanwa n'iki? Kubu ngo abaturage ngo babuze n'uburyo bataha. Ni ibibazo bikomeye cyane. Urumva rero
byanga byakunda ikintu twavuga mu makuru yo ku mugoroba cyangwa se mu kiganiro cy'umunsi cy'amakuru ni uko mu Burundi nubwo habaho kumvikana n'u Rwanda, Uburundi buracyafite urugendo runini rwo kwiyubaka muri politiki, buracyafite urugendo runini rwo kwiyubaka politiki y'imbere mu gihugu ndetse na politiki mpuzamahanga, kuko urebye neza ubona ko hari ibyo abarundi bakeneye kugeraho, ndetse hari n'ibyabaye bigaragara ko abarundi banyuze nabo mu bibazo by'ivanguramoko, ariko kugeza uyu munsi hari uburyo bakigendera ku bintu by'amoko. Imirongo ya politiki bagenderaho uyu munsi wa none ikomeje. Ibyo byo ntabwo babeshyera kubera ko biri no mu itegeko nshinga ryabo. Itegeko nshinga ryabo rigendera ku moko, haba mu gisirikare, mu gipolisi, mu myanya y'abadepite n'iki. Ibyo rero twabonye yuko ni politiki ubona ishaje n'u Rwanda rwakize ku meza. Buriya ari politiki abarundi bari batangiye kuzana, bari bise nabo ngo ndi umurundi, iyi nkingi yo mu Rwanda ngo ndi umunyarwanda, ariko bahise bayishyira mu kabati, yicaye mu kabati. Tukaba rero twifuza yuko wenda baramutse bumve, kuko n'ubu ngubu bona na Tanzania ibintu bimeze nabi. Tanzania nabuze mbona abarundi bararira uburyo bafatwa nabi hariya. Tanzania irabirukana, nta bintu bivayo. Numva ikibazo Uburundi bufite ikibazo gikomeye ku bijyanye na karibira cyangwa se ibitoro. Ibitoro byavaga Tanzania nabyo ni ikibazo. Umupaka w'u Rwanda urafunze. Reba Uvira. Yego. Urumva rero ni igihugu kifungiye, gifite ibibazo. Ntekereza ko urugendo rw'uracyahari. Kubona abasirikare ni kimwe, n'umwuka abasirikare bagiye kujyana mu Burundi. Bari kuvuga ko bashobora kuba ngo barabajyanye mu iperereza, kujyana mu iperereza kuko turamenye, ntuze kubwira mwene wanyu byakubayeho, ntuzagire gutya ntuzagire gutya. Akoze umusirikare azareka kuvuga umuriro wumvisha wundi bati reka intare zasarangwe zinogora ijisho. Sibyo, urumva umuntu azagenda. Ahubwo burameke nuko bafashwe n'imfura. Iyo bafatwa bazanyeshyamba tujye tuvuga ngo zabafadesanko bake zari bakaranje, baba barabakase ibirenge, barabafashe nabi. Ako hariya rwose baragiye babafata neza, kuko bagiye babona ku mafoto ubona bameze neza. So ibyo rero nibyo bivugwa muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri aya makuru y'umugoroba. Nari ndimo nsoma ya Telegram ya FARDC n'amasunzu, ndabona yayohereje rwose ngo nta kurasa kuri M23 muramenye, mu rwego kugira ngo bagarure amahoro cyangwa bagire birinde. Umuntu umwe wacu arayinyohereje wo muri bira bice, ambwira ko rwose yanditse iranditse iyi Telegram rwose irahari. Wazarendo rero bati ari kugamba nta kwataka ariko se beretse gato nkore udahoreka nkaguye ukasomere kuzi ko abatipe bakivuga FARDC nako RDF M23 ashobati ubwo babatereye copy paste. Ndayiguhaye rwose wayisoma akantu ku kandi tukaba tuyivugaho. Urgent ni tangazo. Niba atari rikoperano hari bamubeshyeye. Commande oui division pour commande abangaba abarimo arabwira nyine ni Telegram nyine iyo ngiye soma hepfo ibyo code byabo byihore. Sur l'ordre et conformément processus de paix en cours, vous devoir ainsi que forces amies toutes vous abstenir de prendre initiative d'attaquer AFC M23 / RDF. Toutefois, en cas atteint, riposter vigoureusement sur ordre, exécution immédiate. Masunzu Pacifique. Lieutenant General abona barishyizo. Lieutenant General Masunzu Pacifique. Ni itangazo atanze aha ingabo za Congo FARDC ndetse n'inshuti zabo zose. Ubwo no kuvuga ngo ni Wazarendo n'abarundi Wazarendo iriya kokuteri yose ko bagomba guhagarika, donc kuba batafata initiative iyo ari yo yose yo kwataka AFC M23 / RDF ndabona bayigaruye buri bajyaga bayishyiraho. Ariko wakane andi makuru avuga ko n'ubundi FARDC mu bindi bice nayo yari yanze kurwana, avuga ati ntago tuzongera kurasa M23.
sibyo ngo cyereka igihe baba barashweho icyo gihe bagomba gukora ripost ni ukuvuga ngo gusubiza ni ukuvuga ngo igihe bazaraswa n'abazasubiza ntuzi kandi nabwo ngo kuri ordre ku itegeko turabizi rero amategeko y'abasirikare execution immediate ati byose bihite byubahirizwa ako kanya ibyo rero nibyo biri kuvugwa muri uyu mugoroba w'itariki 30 ukwezi kwa kane mwaka 2025 Nyandimeke Kayiranga nanjye Rudahunga Desire turacyari kureba amakuru agezweho ariko gusa muri rusange twavuga ko amakuru aravuga uyu munsi Mutamba yagiye mu rukiko yes Mutamba agiye mu rukiko Mutamba inconstant nkuko nuza kunze yamuhimbye ku kazi nako nditwa Constant Mutamba abafite ikipe y'abavoka nibo babuzuye urukiko ubwo wakomeje kuvuga yuko ngo amafaranga bamushinja ngo niyo uburyo bamushinja zira miliyoni kandi ziri kuri konti ati mwayaburiye he ati amafaranga ko hari ngewe muze tubabwira ahantu konti y'amafaranga aherereye ubwo rero reka turebe ariko nabo ubona ko harimo ibintu by'akagambane nabo ubona ko yagambaniwe nawe yaragambaniwe nk'uko yagambaniraga abandi muri make uko bemeze niba twasoreza hano amakuru agezweho nayo ngayo ubwo turakomeza duhiga ndi dushimira mwe mwese mwadukurikiye tukubwira tuti ushobora gutera inkunga Bwiza TV ukajya ubona amakuru ku ruhare rwawe wabigizemo uruhare nyamuneka ntumve ko Ubwiza itagukeneye turagukeneye kugira ngo nawe ugire uruhare rw'amakuru tubone imboni tubone network tubone buri kimwe cyose ubigizemo uruhare kuko ni wowe Bwiza natwe tukaba Bwiza mudahari ntiduhari mutamaze ntacyo tumaze turabakunda santima Nyandimeke Kayiranga nanjye Rudahunga Desire twongere ejo mu gitondo muri The Breakfast kuva isa 12 kugera isa 12:45 nanone twongere isa moya kugera isa 3 n'igice Imana nibarinde mugire umugoroba mwiza. Amen.